TV. Ketheka mutegere Weru TV bwega nontu bakona kanya kugwatanira na oni kiri Weru thaa mugwanja mbitagwa Ntinyari Kinyua. Tukanjiria nteto cietwa biashara thokone ya Kirua ni baciumiritie na muthuro munene na kugita maandamano kumeneria wamba bia into bia utuko bagukira na Arua Karibaba bariuga amba kwa kagita Nandi bethiritwe bakibate maganta me bakiorota wagi bwokaria na kuga kinyamirango ya gutonya thokone niyo mbere kwithirwa igikuka na mwankira Nandi itathondekwa Mawira Kirigia katumenyithie nkuruke. Baune ya biashara bathoko ya Kirua gicigoone kia Buri bara barokire rukiri tene na kugita maandamano bakimeneria gutabarikia kwa wamba thokone yu mathaene ja utuku ontuire kauma into bia bia mbeca gathomba bikiona mwene utuku kaundu nene bitione mukururio tothori mono muthenya jojo na Arua nontu bwa kwithirwa batue atoi tere mwato ithokone ya Kirua teja ere teja thatu teja na itwethira tukiugaga itokuiwa twethara twekirua thokone aja tokuiwa mono na tokiuga tokuiwa ito anto beto turayero twathira into turetarwa into twakoba into tukendia into tukare anto ene ogoro rande turethire into bigweta bibirajo kirwe bionde tutiona nyakio baria tasi jongo ja bwendagia aja otorwa na kibiriti nande tukori wenyangia bore kobo bwethokone Kirua osimani wetu kethera ariku tumumenya na twaririo kethai kwandikwa twandikirwo nge kaketha gati kote kumbikana batu twirwa tuisoti thina cia twandika wetu Arua tamukanzo gakinyanja na togote kanzo ariwa witathi atia emacia na igete kugurika uketha bikorana ndwe bionde ibiekera ngarene ato ibaiye ba muntu na twana ageta gwikonota agaitamba inge cia kugura ikwasi ya biuna biashara baba baruga te bwambaki indi thoko yu nerumeri na mathina kathumba jara ja kubarigire biashara cia gwita na mbere jare kuingia kwa ruko wagibwa ruje na bioro bitheru omwe na mirango ya thoko ukume kuthuka itarocokanirwa gintu kira bakuromba thirikari kaunti ya Meru gucumira na kubategera na mpui na nikio nkuruki bagwite kinya mbeca cia kanju batumba kuthwa bakigita muthenya na Arua mwankarero mbara uru komba kuthwa bakithikirwa nande tonera ntuku ena Arua kaba torongame tonekana tukona muntu akotothikiria no ndo bwa kwethirwa batu turi ekuru turekuru nya turi masingo mothers tureta tukajokia roni atukajokia roni twajokia roni wetu tukagura into twetiga into bietu aja abo kuiwa twibao twamwete otakwendia kenda tuthikirwa na Arua tugeta tutiendia tuinthe kenda tuthikirwa kana ndia turanogere nontu bakinya biara thai bugeta matejare na mire mwanka kibaraba kwendia na Arua nte kumenya ketha bakomba kwendia mbuga nkiariria point yenge irotererwa roje thoko ya Kirua nene beto batu tutiona roje rwa kweria kinyanjara tigo ukorona eriku na matangi jario tukiarira rutere rongie point ya ithatu ibioro biongwa ama ginyo jo maire iguru nande batu tokoria ri batu etweba tutekweja kinya gutegerwa ingi thoko yetu turenderia kiarene bioro bitethambagwa ukigura mpoka arege kunuka ina thirikari ekira itwiri ge tutere ona gaito thirikari yetu tuthikireni
tothikira ni totokonaga ikuiwa bamwe batongere bakiariria ekuru bau bara bakurira muthuro jo munene na kugere kubakiriria ni baugite uju thoko imenyairwa ithirikari ya county na iketu mitukwenda kumenya mbere thirikari ya county kethira kwi jukumu ejokia kenda yomba kumenyera thoko eriku kenda tumba kunoka kia mbere kwithirwa kwina weru bunganite kia biere kwithirwa ethirwa istima kana rwega rwirigeri bwega kia bithatu mere geje thithwa bwega ngiromba antu betu atiri ndetho ikenda chuma kubwira iromba thirikari ya county tunge mukono tungo tugwatanire ikenda ntu kubugeta bwega nontu batu kintu gia tu solution kwambiria rojo ura gutiwa ga kwambiria na arua kondi ngiboromba tugwatanire tunde na gwata muchamani bukeja ikenda tukombo tegera ndeto ici ki reportera weru weekendi kuma thokone ya Kiru gicigona kiburi mbita mawira kirigia. Seneta wa kaunti Embu Njeru Ndwiga nendekithitie ati magavana baraba umarukite utongerie ne batibati kwewa kigina gya kubanya mwanka bambe bachunkunwa na gukurukwa ni nkiama ya kurwa na ungumanene wa EACC. Ndwiga adiuga baba ingi ba magavana baba ni benyangite kigina kya mwingi na bate kubatara kwana batirite muchara jome ya jao. Rita Mwaniki atutariria nkuruke. Seneta wa kaunti ya Embu niwe Njeru Ndwiga ni urendekithia gavana onthe aria marauma wabicire vuva ya miaka 10 matikambe kurivwa mbia ciao cia pension matari ambu kuthuthurua uria matumirite mbia cia mwingi. Ino ni vuva ya kumenyekana ati mugomo uria urikuo wa marigitari thiini wa kaunti ya Embu ni kumana na mbia iria marigitari matinagua nuate itakinyaga mvongere iria ciagirire na varia mbia ino itesekene kuria iri. Count aya on the report cia CPAC kana County Public Accounts Committee ikiuma wone tukwenda andu na wa EACC anti corruption na makoro maiva. In fact uria turenda county kuria governors makoro maya outgoing gukoro kwina active audit na audit iria kinyaga Senate every 3 months. Governors aya governors outgoing matikambe kurivwa mbia ciao cia retirement kana iria marivagwa. Number 1 twambe tukirie na maundu mama na varia Njeru Ndwiga araruta mavitia mbunge ya kaunti ya Embu ni undu wa kuremwo kurumiriria utumiri wa mbia thiini wa kaunti na thirikari ino. Roya oversight number 1 ivetwe county assembly tondu niyo mbunge ya Embu iyo ni yagirwo kurwo irumitie metha muno riu andu etu magikua uria kwagirire kavinda ritagaka ni governor wa Embu na speaker wa Embu mekare nthi mavange gwita mbunge ya Embu nigethe thondeke kindu gitagwa supplementary. Mwenari wake speaker wa bunge ya kaunti ya Embu niwe Josiah Thiriku ni urauga ati nimekite uthuthuria wao na makandika rivoti iria cionthe ciagirire no ati governor Martin Wambora ndakoretwe wa kuirumiriria. Urabati ukorwa kiuria ni governor Embu county auru atiriri bunge kuvitukira reports ciake nerutite mathina mara monthe marari Embu county mogima wa mwiri kana department ya health keri aremetwo ni ku implement report icio niki na varia marena gavana Wambora gukorwa akierithia ni atia marigitari mari agomu wariria ruvonge ruru ruvetwe vakuve nuthu ya mbia cionthe cia county makiuga mbia ciao iria matinirwe cia NHIF cia ndui itiana virwa kora ciagirwe ni kuthie kinyamwe marambira mathiri mara mai namo ma sako mai wana mathiri na mbia ni matinirwe umuthi ikinyete makiria ya milioni magana 700 million ina matinitwe na itiravirwa kora ciagirire nitukwenda gutarirwo wega mbia icio ithiete kuni kwina department kuvuthira almost 50% ya mbia ire muranyita mwita county government honestly no atukoro twina mathina mama turakora twina moto angana mbia icio kwi mivuko ira matonya itonyaga. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri.
Kundu kiembithi kuma gicigo kia ubunge gia Central Imenti ni bejete amwe na kwariria kithomo ntere batongeretwe ni Kimathi Muguna baugite gicigo kiu ni kina mibune ni kimathomo na nandi ni kubatere guchua ntaira gugiukiria ni ara borite kinya atongerwa nyumba 10 kuba gwatia kienda gutigira arito bonthe ni bagwita skuru na gutiwo gutigwa nyuma bubu baugite nibu bugatigira kithomo ni gigukira na kinya gukura gicigone kiu mutugie kare gatutariria. Igiki ni gikundi kia mbeu mbithi na rietwo Imenti Central Youth Caucus gitongitwe ni Kimathi Muguna kiria kiritite gutegera kichia mbeu mbithi na gutigira ni bagukaniria na bakiaria ni boneine kuria kunganirwa kwao ni witi na mbere ba kithomo gicigo mbunge kiu bakiuga no kampuni cigwite gicokaga na nyuma tangerekano kiri mpumi thiru cha KCSE bakiuga ritwa batano akini bo bari na grade ya B+ na bara bonere grade ya gwitwo university aritwa nthigura 300 kiri gicigo mbunge kiu sub county na skuru 49 kiwi gintu bu kinyoka ya ukategera ukona gintu gitebu iburu na unfortunately mantu ja resort chetu ora tu kwendelea no ikwendelea kikithuka na ndini baugite ntaira ya untububu ni kwirita gwita kirima skuru ja kwarania na rito na kuba mataro bakiuga bakajukia skuru imo wandi tuga batu ta youth tukona gwita kwijana gintu kigwitwa mentorship program na ki mentorship program ni yeje turenda kuikia mentorship ki skuru chetu na turenda mbere kwambiria kujukia skuru pa every ward na tureambiria na ira twita extra county schools na muthia buruba kiromba machibu atongiria banyumba 10 ba makanisa aciari na rimu kuba gwatambaru na kubatetheria untububu kenda bagatigira na bao bali na ndoni njega na bakomba ukura na mwerekera jumwega discipline neta mwankarira mwana ojo akauma nyombe ku akewe omukoria mutiganirio tikiora mutethia instant ko mutanya thina na mono no ntukumurekeria gwita ge company mbaya ba kwambiria kunywa drugs bange bakorega kithomo bange ba kwenta into early marriage ko tukomunia twata our generation itukuona kwina early pregnancies ariba kuma skuru bageta kugurwa bari ariba nini kwa twizite amwe twigikundi giki kenda tutetheria kuthiria thina iji itukona inyanda kachetu kinya baba kugwata ingredient tubui kinya bomera ome kinya takabo abeta activate ta ije tu twene ombukiriaja oraba inge bareta either bapareto nyanchovine bange kinya bagatwanya ke bonda no menya bonda ije takachechi yao bageta bakathithia ngugi mirire ithatu kona muthakane ngire kinya ke bonda nenge akakakara thiurunka kuma gicigo mbunge kia Central Imenti ngiripotera nteto cia weru wikendi rekwa ritwa ni Mutugi Kare. Mubunge wa gicigo kia ubunge kia Gembe Central kubaikire ngono ritia aciari kwithirwa bari na uchore na ngwataniro na arimu kenda gukiria kithomo ntereu akerendera kuruguragia kana raruguragia irasi biere na kweja na mbecha cha kweruya bingi. Mubunge ojo augite uthugatigati ka mwarimu na muciari ni untu bumbikia kugwithia kithomo gicigone kiu anene. Mwandiki wetu Anto Dennis Mugendi gatutaririe nteto iji Kinya. Twenera murungu baba mutana na kirundo mutharu ana batonya kuthomera kuba kona thiri nimbi ikuria ingi sukuru nese gicigo kia ubunge kia Igembe Central nikio kiuria mubunge kubaikire ngo akwira arimu na aciari baciurie baswe ntaira ya ntai iji aritani twena baba kwana cukuru nilicio metio bwakera ni bibi tu matura mwigwitiria max iko loka maneli mukwana twena kibarua taiba abo nkwira bwinga kinya woni ndio no ntubambi tutomba wakaira sibira kutwekarira na baria babati mairasi na bia mabati na mbao bakere ya wani mpio ibakuona maxi nyingi lakini arakuria kathutelene atakuona mbi itobweta kurania ni mbie kurere akinyite kurugura irasi biere bibieru sukuru ni ya Kithare primary kathate ni wandi ni njia
ona kinya kunenkanira cheki ya milioni 2.9 kuthondeka bikuru mubunge kubaikire ngwarira aciari baba ni babateretwe igwikira kithomo kia na bao maiciriene aritani bare aibonetwe na rimbo ba kutosha na bai tayari kuritana lakini mwana ari akweya re kage yo muritanira mujie to an example nyinge mwekamba especially candidates ba form 4 na ba standard 8 mwana aka register kerio aka eta aetera mwanka ntuko yae ya kerio mwana wake ya kwerwere kwe byakona aciari watia munda rondo ukara kuremare oetera mbure kaura yakea endo atamure no no etoketha indi etoketha kioro kirina mwanki kuithia kinya professor wa kithomo George Magoa. I disagree with Magoa. Now I can say it for right here before the media. Manto ya kuwa mwana ara kuthoma neta akerwe mina kata hiyo. Utomba kwa ng'ombe ikamwoneta atuweroria. Kimbi akamwa. Magoa kuwa mwana aregister kerio wonake endana ete ende yerwe. Yuko ne ikwaje kinyana athao na kinya gwekera aciari uthao. Dennis Mugendi weru weekendi sukuru ni akithare primary wandi ya njia Yembe Central County ya Meru. Katho cia mwanya kirigwa mutegerite na mbere kurumira antito chetu nchokerete nyume kagitagati kuraja na antito nkuruki ukebebie mutambo. Kambuni ya area ya Meru Dairy Cooperative Union ni ukugwata ogeni kiri Farmers Field Day rekethro erekiani negia showground ni njuma ya tariki 24 mweri jojo kwambire thainya cia rukiri na this time mwaka jojo tuketha twina field day inene muno tariki 24 mweri wa 3 this time kwenda arimi baumira baingi nikenda bakona kinya urithi bwa arimi bangi muto tuketha twina ng'ombe nkurukia 50 cia arimi bara bathiurukite nikenda arimi bangi bona na beta kurithia u niko utobwari kabwinde mono ke korobo gatigwe ninja mare ni bwinde boya bokongwera ntuko je yeto ntuko ya arimi no kageta murimi otigwa njaje ni na winge itobweterete itobubanganiritie manto ja mathongi twina ng'ombe mwe ukamwarita 60 na ndenda arimi beja bona ure murimi wa kurithia na bona intobire ya gutumira nyakira twina cio injeru bya kurebya ng'ombe na chumbe kenda mtu onde omba kuimprove farm wewe buni sana ntuko yetu ya field day tariki 24 njuma wiyejete ikethe na ara gito showground kwambiria thainya cia rukiri eja umenye manto mwanya ja urimi na urithi bwa ng'ombe wongere karia gwa kunja murimi ugakurukirwo imwago jojo ni anto beto bakira ng'ondu bita wa Jennifer Kakankonini kana mama Empress nini nkorombe etikia MC akira ng'ondu onde tariki 9 mweri wa 8 inchiritaniritie ukuritera ngui ngakikisa sibitari cietu ciena ndawa mwana wa akira ng'ondu athome mo youth mwekoro ntiwa na antu ba mawathe ngakikisha bakwa empowered na maendeleo yangi ya maingi ningukuromba na itiyo kinene ondingire kureku tukuria akira ng'ondu turi amwe Raundi MCA ni mama, chagua maendeleo. Wenda ntumiri ya kuta eje ringa thimo namba 0705247786. Urathimo uritingugibwa ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers acidity na jangi kathumba na gute side effects turiongire Meru Town au main stage Sara Plaza ground floor room number 10 kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira namba 0724665329 kana 0733282849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu
uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Noe ngavana uria kurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru Mukondo Jwairi. Gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia Ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithirwo nya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki. Thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Na Kiraitu anjukirie na arisabu ya unda bidhia masonary. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atolikanete na tukaona barabara na tukaona maendeleo yote na mbele wao. Turado tasaroli lava nantiri na tata nantiri okaramba ntiri okakundu kiboyo kemwe. Kinya watu tole watu kuanda komba kuona kana roi lakini nikura ile kuona roi nikura makala nikonya sibuwe ngoko ngawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa kuta ukoria tumurandi yo araturetere yo amburi yuka tukiria. Gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikua. Kiraitu Murungi Meru. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masongo basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama charaha premium. Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama, siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha ya familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. Nkatho cha mwanya kirigwa mutegeri gweta na mbere kurumira nteto chetu tugicokera arimo kumante rimwe chetigani iria chikaragata kachitejaniri na kinya kurumirwa anene ni umo nandi ni bakurombo utethio kumakiri thirikari na ikundi byantu bawendi bubwega na kuntere chegembe ura wari mubunge we Gembe North na Kagitene gakana kurura gitikiwo Kaire Joseph Ntoirwaki no rete thirikari kwambiriria mubango ja kweja gari to irio ndene ya maskuru mono kumania na kiaramu kiria kibayinyiritie mukiri wa mithika na ripoti ja kwa kaita nende ya karibandwa ndatietia ni ibaithirite bakiromba thirikari na ntuba wendi boboyo batetheria na bia kuria kumania na mpara na kiaramu kira kibarumirite kwa kaita nkurukie miaka ena nende ndugu abu nene bwari mubanterei na mbenene yaritwa barabara miburu kuria kiratine no ntubwa kwithira tiubio ibitheri pio bakiwa baba ingi balasimekete witira kithomo kia wau nya iktare mwe okethira anane akwenusu class bakwithira baiko actually ya skuru mwe mwango kona na baibo bakaibanthiura okona nyana bakiwa kintu thainya nau waito kadhana baicha ndo kadhana mwana na wire watoto hawasomi vizuri hawasikizi wengine wanagonjeka na shida tu ni chakula ende batu chukuru bwa turitanete kabisa itokaritana kuma rukire kwikinya thaithano tiuguma grass no ntwa ana bonde ibathingirie kwiba penti kwiba kawa bakiaria gitare kwa mukirabia kuria kuma kire kundi giteke kethirikari TVT ntere chela chedhurio ari mubanterei ina uma vikale vi problem wira tweno at least gitare twetira kubithe cherio ana baombe kubithia end of term exams baisa sawa bakiumba kuya bonde ina uma bia kora bibi kinya school mwana wenthe ore absent ake akinya baraba tero abona school au ndanderwe mantu yo tuko ndokere thukuru rukiri na ndera ana tukare bya kuria Jumatatu they were very happy bakuwiritu na inya muno na inkomenya inya thai
kinyanga kinya thaiana no kaba ambetera kenda bona githira ngunya. Kuringana na mweyanikiriro mathabu ya kigina kana economic advice kundine kenda itare Sara Kilemi bakeya wetera antu bakua baibera bababwetheria na bote kubwithia siasa ikeya kwiyirwa kimantu ya bia kuria kana mantu ya uthomi ukeya gwithia wi mutongeria ukwenda gwithira antu baku bethia bakiendelea ona nate ana baba ithukuru babwiri kuthoma antu bonde ba siasa batiania West ukethira ibwendete tiania West ikura eke siasa nthi watanire bone inabia kuria bikauma ntalo wengi niondo andatie gembe kinyaku kinyamara no yake naranende mubungi okaraya baigembe no thura kurombete kioringi Joseph Toeruaki arombete thirikari utiire ibakweya na mubango yobia kuria machukuru ndenda thirikari ibwithia program ya school feeding program ke district ka sub county cia cina thina onto ya Gembe North yonto ya Mutuate yo isi antere cionthe supplier tethera cia ni the dry areas ibonto mbona nya seria ndeta mbunga this time tukauwa kethe ni program cia thirikari cia development ikabwithwa administratively ibwirite kubwithwa kuringana na ecological zone nunto ga gothia ecological zone ya Gembe almost 2,000 ya Gembe North ni semi arid area muriire yona antu baiciolo te mwanya waita skulu cia iciolo atiri mazina school feeding program we skulu cia Gembe North tena school feeding program na bonde na bakenya na bonde ni arethi bari ya Rwanda ro nyanki Kurukin Toeruaki kura atongoria bangi obaratucinde nabo bembe babakawete kiaita Mutuate bangi bakawete kiaita Lare bibi nangwete nake aita bibi nangwere kira antu bara bonde bakuromba kura ni mutongoria uriku wina program wina vision wina plan ukuelewa mathina yantu kiripotera Wero TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika tutoinge na njira indi kuni wana chiaringa the mwana nusu nguchokere nkatho cha mwanyi kuona kanya kugwatana na wonikire Wero tha mugwanja Mbita gwa Ntinyari Kinyua itana mbere gukenera mibango ya Wero TV.